Salibonani bafundi, ngogwalo lwesikhombisa, isifundo sethu sanamhlanje ngesesiNdebele. Namhlanje sizathi sikhangele ulimi. Sizathi siqale ngokukhangela amabizo aphiwa abantu. Sizathi siwakhangela amabala akhona ke sizathi siwachaze iwin, amanye ke uzabe uwabhala. Angitsho uzathi ukubhala amabala akhona kodwa uzasala usuwachaza ngemva kwesifundo sethu. Angitsho iwin? Yebo. Ngiyabona usalungisa lawe izingwalo zakho ke lapha. Ibala lokuqala ke sathi silikhangele manengi amabala ethu. Angitsho so sizathi senze ngokuphangisa. Ibala lokuqala ungalibhala phansi lithi intandane. Uzathi ubhala njalo ukhumbula uchaza ukuthi litshoni. Angitsho wona ubhale kuphela ibala engikuphalona kodwa sizathi sichaze ke lapha ke sindawonye. Uzathi ubhale ke ngemva kwesifundo sethu nxa sesiqedile sesiyehlukene. Angitsho ayiwini. Intandane ke umuntu onjani? Umuntu engiyabazali. Yebo uqondile umntwana ongiyabazali. Yebo uqondile ke lapho ayiwini. Elesibili masinyane isigoga. Isigoga ngumuntu onjani ke esithi uyisigoga? Ayiwini ngumuntu onjani esithi isigoga? Uyangizwa ayiwini? Isigoga ngumuntu onjani? Iwin? Phinda njalo impendulo yakho Iwin, angikuzwanga kuhle. Uthe isigoga umuntu onjani? Iwin? Uyangizwa Iwin? Yebo. Ngithe isigoga umuntu onjani? Isigoga umuntu ongenelisiyo ukuhamba. Kudala kwakulomkhuhlane okuthiwa ngowe-polio. Iningi labantu ke babesiba izigoga ngoba bengatholi esikubiza khathesi sithi ngama-vaccinations. Angitsho uthola umuntu wakhona engenelisi ukuhamba, engakwanisi ukuhamba. Angitsho Iwin? Sesiqhubeka, ngiyathemba uyangizwa. Angitsho ozabe ungakuzwanga uyenelisa njalo ukuthi ukhangele futhi ividiyo leyi futhi. Angitsho elilandelayo ke isacuthe. Umuntu onjalo kuthiwa isacuthe. Iwin? Yebo. Ngipha impendulo. Ngumuntu onjani Iwin esithi uyisacuthe? Ngonjani Iwin? Ongezwayo endlebeni. Yebo uqondile, ngongezwayo endlebeni. Insumbelume ke ngumuntu onjani obizwa kuthiwa uyinsumbelume? Iwin? Ongezwayo. Ngumuntu onjani? Ongezwayo endlebeni. Ongezwayo endlebeni sithe yisacuthe. Angitsho kodwa esithi uyinsumbelume indoda enjani kade ebizwa kuthiwa iyinsumbelume? Senhle ngakunika ke khona lapho ke i-clue ngathi ngumuntu oyindoda. Yindoda enjani ke okuthiwa iyinsumbelume? Indoda engazange ithathe. Angitsho kuyobe sokuyindoda esikhulile sibili mhlawumbe selama-30, 40 or even 50 years kodwa ingazange ithathe empilweni. Ngakho ke kuthiwa yinsumbelume. Angitsho angitsho ye umfelokazi ke ngumuntu onjani okuthiwa ngumfelokazi? Umfazi ofelele. Ngumfazi onjani? Ofeleleyo. Umfazi owafelwa yindoda. Angitsho wafelwa ngumkakhe. Ngakho ke kuthiwa ngumfelokazi. Isimungulu ke Iwin, I can see. Yebo Iwin, isimungulu utheni? Ukhanya ulohlupho lwe-internet khona lapho Iwin, kodwa sizaba siqhubeka ke Iwin. Isimungulu ngumuntu ongakhulumiyo. Ibala liqondileyo lesiNdebele ke lithi Isimungulu umuntu ongakhulumiyo.
Right, siqhubeke. Isithutha ke umuntu onjani? Nxa sithi umuntu lo uyisithutha. Siyabe sisithi unjani kathina lo muntu? Sikhumbule ukuthi sithe sixoxa ngamabizo aphiwa abantu okwakathesi. Umuntu oyisithutha sithi umuntu onjani? Irwin? Yebo, umuntu othuleyo ongathanda ukukhuluma. Umuntu othuleyo, umuntu oyisithutha. Umuntu oyisithutha umuntu ongathi kahlakaniphanga nje. Lanxa singathi siyamnika kumbe izifundo kumbe kuyini, ukwenza kwakhe nje kuyaba kutshengisa ukuthi hatshi akula kuhlakanipha. Angitsho nguye kumuntu esithi uyisithutha. Icina Thunjana ke ngumntwana onjani? Ucina Thunjana umntwana ogcina onguzala. Ye umntwana wokucina emulini yakwabo. Ngesilungu yokupha i-last born. Angitsho umntwana wokucina emulini yakwabo. Angitsho izibulo ke sokusiba amabala angathi ayaphikisana ke lawo. Izibulo uyabe ngumntwana onjani? Umntwana wokuqala ekuzalweni. Ye kwesisikhathi singathi izibulo kumbe singambiza sithini? Likhona futhi elinye ibala esingalisebenza singathi izibulo kumbe singathi ingqabutho. Angitsho umntwana wokuqala ke lo endlini yakwabo. Angitsho Irene, igwala ke ngumntwana. Igwala umuntu osabayo. Ye umuntu ongathi ulokwesaba. Angitsho lanxa esenza ulutho uyenza nje engathi ulokwesaba. Ixhegu ke Ukuyini? Ixhegu umuntu osekugugile. ye ngumuntu ongubaba ngitsho osekhulile osengathi useluphele. Angitsho mhlawumbe usezehamba langoDongolo. Singathi ke lixhegu. Isalukazi ke Umama osegugile. ye ngumama osegugile. Angitsho mhlawumbe engaba ngugogo engaba ngukhokho. Angitsho right, ngiyathemba ke wathethe ke amabala lawo kade wabhala phansi. Ngizathi ke ngunike ke izitsho ke kathesi sikhangele zona uchaze ke njalo ukuthi ke zitshoni. Singathi umuntu uleminwe uyabe njani Irene? Singathi umuntu lo hey hayi uleminwe lo muntu uyabe senzani? Irene, Umuntu lani? uleminwe. Umuntu onjani okuthiwa uleminwe? Uleminwe umuntu otshontshayo. Hatshi kasiyo otshontshayo kodwa umuntu oleminwe ngumuntu oyenza imisebenzi emihle kakhulu ngezandla. Mhlawumbe uyeluka kumbe ngabe seluka inwele kumbe uyeluka amajesi kumbe usebenza engadini kodwa akwenzayo kuba kuhle kakhulu. Ngakho sithi umuntu wakhona uleminwe. Angitsho singakuhlanganisi lalo kuthiwa unjani uyatshontsha. Olesandla ke siyeke khona lapho okade usuvele ukhona. Olesandla ngotshontshayo. ye umehluko khona. Olesandla ke ngotshontshayo ngavela ufaka imali yakho phansi awusayitholi, ithathwa umuntu onjani esithi ulesandla. Angitsho singakuhlanganisi ke. Oleminwe ngoyenza izinto ezinhle, olesandla lisela umuntu otshontshayo. Olekhanda ke u-Irene ngumfana olekhanda sengimbonile. Kutsho ukuthi unjani Irene nxa ngisithi ulekhanda? Irene uyangizwa? Ngonjani? Ngohlakaniphileyo. Ye ngohlakaniphileyo kakhulu. Nxa sithi ulekhanda kusho ukuthi ezifundweni vele zibuya nje kalula. Uyabe ungumuntu ohlakaniphileyo kakhulu. Angitsho ozithweleyo ke ngonjani kanti lo Kanjani? okuthiwa uzithwele ngubani okuthiwa uzithwele? Uzithwele ye chasisa Irene ngilalela. Ngonjani okuthiwa uzithwele? Kumbe ngubani esingathi uzithwele? Irene, uzithwele umuntu osekhulile. umuntu osekhulile ye mhlawumbe kungaba intombazane esikhulile, kungaba umuntu omama oyendileyo osekhulile. Umuntu okhangelele ukuthi uzathola usana. Angitsho ngumuntu esithi unjani uzithwele.
Alright? Olenhliziyo emhlophe. Singathi lo mfana ulenhliziyo emhlophe, kutsho ukuthi unjani? Ngoncitshanayo. Ulenhliziyo emhlophe umuntu okhululekileyo, lanxa efika ebantwini nje kumbe uyadla, inhliziyo yakhe imhlophe, uyadla ukhululekile. Angitsho? Yebo. Alright, Irene? Olomlomo ke? Unomlomo othanda ukukhuluma. Othanda ukukhuluma? Hatshi, kasomuntu othanda ukukhuluma, kodwa umuntu othanda ukuqala abanye. Lanxa bedlala khona phana uzabona abanye sebekhala. Angitsho? Ngoba umuntu onjani oloqalo uthanda ukuqala abanye sithi ulomlomo. Olenhliziyo elukhuni onjani? Uthi ubaba lo inhliziyo yakhe ilukhuni, kutsho ukuthi unjani? Unjani Irene? Uyancitshana. Uyancitshana? Ulenhliziyo elikhuni, kusho ukuthi umoya wakhe nje unomoya omubi. Angitsho ulukhuni, engaba lokuncitshana njalo kwesinye isikhathi. Olomnyama ke ngonjani? Unjani? Olomnyama, singathi lo mfana ulomnyama. Lomnyama. Yeah. Yebo, Irene, ngiyakubona usacabanga. Nxa kuthiwa ulomnyama, lo umuntu ulomnyama, kutsho ukuthi unjani? Iyabe lomnyama. Uyabe njani Irene? 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 Uyangizwa? Irene? Irene Mabikwa? Yeah, uthe uyabe njani Irene esithi ulomnyama? Lomnyama lapho hamba khona bathole izinto ezinhle. Yeah. Kuqondile lapho ahamba khona kumbe izinto azenzayo ngithola izinto zakhe zingathi kaziphumeleli, akumhambeli kuhle, konke nje akwenzayo sithola kunjani kungathi akumhambeli kuhle, kabile nhlanhla. Ngakho sithi uba njani? Sithi ulomnyama. Ngesilungu kwesisikhathi abakubiza bathi bad luck. Angitsho? Udla amalahle. Ngonjani ke kuthiwa udla amalahle? Udla amalahle. Ngumuntu onjani ke lo? Ngozondileyo. Njani? Ngozondileyo. Yeah, uzondile, kodwa uzonde kakhulu. Nxa kuthiwa udla amalahle, kutsho ukuthi sibili umuntu ozondileyo, uzonde kakhulu. Angitsho? Akuseyikuzonda nje kuphela lokhena okuncane, kodwa sokuyikuzonda okukhulu. Sithi kuthiwa udla amalahle, mhlawumbe angaze akwenze lento embi ngoba unjani uzonde kakhulu. Sithi udla amalahle. Olenhliziyo encane ngumuntu onjani Irene? Olenhliziyo encane. Irene? Olenhliziyo encane ngumuntu Unjani? olenhliziyo encane. Bathi device yakho kuhamba njani? Sengicela sengibona phezulu wena kangisakuboni. Uyilungise Irene. Olenhliziyo encane ngumuntu onjani? Irene? Ngokuphansi ukuzonda. Umuntu onjani? Ngokuphansi ukuzonda. Yeah, ngumuntu ophangisa ukuzonda. Lanxa nje kungakhulunywa nje into encane uyathola nje sethukuthele kakhulu. Sithi uba ulenhliziyo enjani? Encane. Right, bekuyizitsho ke lezo kade sizikhangeleke. Sizathi ke siqhubeke futhi njalo sikhangele okunye.
Angisho kade sike sathi ke sikhangele izaga, sizakhangela nje ezinlutshwana, ezinye ngizakupha uzachasisa ukuthi ke zingaba sisitshoni. Ngizakunika ke sokuqala udwayi ufa lensiba zakhe. Kutshoni Irene? Kwathiwa udwayi ufa lensiba zakhe. Ngiyazi. Irene, udwayi ufa lensiba zakhe. Kutsho ukuthi umuntu ufa lezenzo zakhe. Nxa kuyizenzo ezimbi uzakufa lezenzo zakhe. Angitsho nxa ukuthi kade senza izinto ezinhle njalo kutsho ukuthi nxa esesifa esebhubha uzakufa lani lezenzo zakhe ekade zizinhle. Ngakho ke kuthiwa udwayi ufa lensiba zakhe. Angitsho ikhula lamanono ayo. Esesibili ikhula lamanono ayo. Sitshoni ke leso Isa? Lamanono ayo. Yeah. Ikhula lamanono. Yeah. Uzathi uzithathe njalo futhi uzikhangelisise usuwedwa ke izaga lezi engikupha zona. Angitsho ikhula lamanono ayo. Umntwana ukhula lezenzo zakhe. Angitsho sihle sizivele usasemncane ulokhu ukhula. Angitsho right. Esesithathu ukuzala yikuzimbela. Ukuzala yikuzimbela. Sitshoni ke leso ukuthi ukuzala yikuzimbela? Kumbe sisebenzisa nxa kutheni Irene? Nxa sisithi ukuzala yikuzimbela singasebenzisa nxa kutheni ke leso sakhe? Izaga kutsho ukuthi kumele ke sizikhangele njalo. Angitsho siyaba sibuka umntwana oyabe eyenze into enhle kakhulu. Kuyaba kungumzali ke ebuka kumbe ebonga into eyenzwe ngumntwana. Angitsho athi ukuzala yikuzimbela kumbe athi ukuzala yikwelula amathambo. Angitsho Irene? Uyangizwa Irene? Irene, uyangizwa? Right. Esilandelayo umthwentwe uhlaba usamila. Umntwana Sitshoni Irene? Phinda njalo impendulo yakho Irene, utheni? Umntwana wamhlaba esamncane. Lapho nxa kuthiwa umthwentwe uhlaba usamila kutsho ukuthi umntwana vele uhle akhanye esasemncane ukuthi uzakuba ngumuntu onjani empilweni. Angitsho sihle simbone vele ngezenzo zakhe njalo ukuthi uzakuba ngumuntu onjani. Angitsho Irene? Ukufa kwendoda yimbodlela. Kambe singaba sisitshoni ke leso Irene ukuthi ukufa kwendoda yimbodlela? Yep. Irene? Yep. Uzwile isaga engikuphe sona? Irene? Sithe ukufa kwendoda yimbodlela. Kanti imbodlela into enjani? Irene? Yebo. Ubona ngathi sitshoni Irene? Yo. Irene? Usakhuluma ngilalele, ngiyakuzwa. Irene? Irene Mabikwa? Right, ngizathi ke ngunike ke ezinye ozathi ke usale uzikhangela
sesiqedile ke isifundo sethu sanamhlanje angitsho yingwe lentsha. Irene, ngicela Yes. futhi isaga sithi yingwe lentsha. Angitsho usibhale phansi yingwe lentsha. Esilandelayo ngiyathemba uyangizwa Irene. Esilandelayo Bayazondana. ye abantu abanye bengathi bayazondana ke labo angisho sobohla amanyosi. Sobohla amanyosi. Sobohla amanyosi. Ye sitshoni suke wasizwa esithi sobohla amanyosi. Irene, usibhalekela so phansi Irene, sobohla amanyosi. Kwesisikhathi ke lapho kungaba kukhulunywa ngomuntu osephelelwe, mhlawumbe lulutho akade elalo. Angisho mhlawumbe futhi belokuzigqaja phakathi nxa abantu sebemkhangele bathi ha sobohla amanyosi, sokuphelile lokho akade enjani akade elakho. Angisho Yebo. esihambelana laso ubukhosi ngamazolo. Ubukhosi ngamazolo ungasithatha laso njalo. Ubukhosi ngamazolo. Ubukhosi ngamazolo. Ye. Kuyaba sokuphelile njalo umuntu akade elakho. Angithi nxa abantu sebekhangele njalo bathi ubela lokhu khangelani ke namuhla sokunjani sokumphelele laye sesifanana ngakho ubukhosi ngamazolo. Angitsho ngamathe lolimi sengonika ke ezingathi zilula ngamathe lolimi. Abantu abathandanayo. Ngabantu abanjani? Abathandanayo. Ye, ngabantu abathandanayo ke laba abahlala ke bendawonye sonke isikhathi. Ameva ayabangulana. Ameva ayabangulana. Sitshoni ke leso? Kuyaba kukhulunywa ngabantu abanjani ameva ayabangulana. Angesiza. Unceda umuntu omncedayo. Ayivina nje unceda umuntu okuncedayo lawe. Angitsho ameva anjani ayabangulana. Ususibhalile phansi Irene? Usuzamula Irene? Hayibo. Masinyane kangaka Irene. Sokuhamba njani? Ususibhalile phansi? Yebo. All right Irene, sezathi ke ngunike nje okulutshwana ke singakayehlukani. Angitsho sichiye ke sikhangele ke okunye nje ngamafitshane. Sikhangele ubuhlobo. Angitsho indoda ethethe udadewenu uyibiza uthini Irene? Uthi ngumamazala, ngumnewethu, ngumkhwenyethu. Indoda ethethe udadewenu ngubani? Yes. Ye kuqondile sibili kakhulu. Sithi ngumkhwenyethu. Isalukazi esizala umama usibiza uthini wena? Ugogo. Udade wabo kababa. Udade wabo kababa. Ubabakazi. Ye udade wabo kababa ngubabakazi. Abantwana bakababakazi kanti ubabiza uthini wena? Uthi ngobani bakho abantwana bakababakazi? Ubabakazi ulabantu bakhe ubabiza uthini wena? Babiza umzawami.
Ye kuqondile kakhulu silubabiza uthi ngabazawakho. Umfowabo kamama ngubani? Umalume. Umfowabo kamama umalume. Isifundo sethu sanamhla Irene esolimi siphelela lapha. Angisho sizathi sihlangane njalo ku-Google Classroom kuzaba kulo msebenzi owempelaviki. Angisho Irene? Classroom akukuhle. Ngizakuthumela ke umsebenzi wakho owempelaviki siqeda isifundo sethu ke senalesi sanamhla. Ngakho sizahlangana ke ngoMvulo. Angisho Irene ube lempelaviki enhle usale kuhle. Bye bye. Bye. Bye bye Irene. Enjoy your weekend. Bye. See you on Monday.